Ovvio. Hello, intom Maltina li sta jkun. Bas nista' nemmen kemm qed fuq quddiem. Tal-rocks ħajfallu ħobba fija. 3.10. Kemm tidher tajba ma. Għaliex, kemm dont paski. Hello, bonġu. Welcome to another vlog. Tjottu jitnejku bija. Għedin train station, bazzikament għaw nistanġibkom. Għaw kuġinti u titi, l-Olanda. Manti basta t-deqa t-der. Nixxiq nejt li ġawalija, ma ġawal din Reynolds propja. Ġawal Imagine Dragons, għada għamur il-konċert ta' Imagine Dragons Amsterdam. U għel, il-biraħ, il-ramawak mill-biraħ, ma l-biraħ ma vlogija ġas ġbit xie clips la' ulim as the day went by. So sa, nitfaħħom għawnek. Hello. Il-lallu għalix dejjem tittimbutta. تتقبز هي تتقبز. Nalli għalli saqajk. Għax ma mbuttaħiex Danielu. Eh? Le għalli għawaj. Va! Ek. Ek idlo hello. Di helwa, helwa. Dormi. Ħanini. Kemm huma ħelwin. Okay. Kemm taqret tad-dak. Għala tikdimek. Po? Ejja. Ej, għamil inti. Lej, għammir. Brodo. Tkissiriex il-vetrina prova. Ma ġibtiex dik. Kamerin. Yes.
Tajjeb, vera, So, ejja, mill-inti. Ejja. Ejja, tajjeb. Issa tu. Daqsek, ma tistax. طيب طفوق طالبلو تتهارس تعطي مش فوق السكرين صف شنو تعمل تعرفوا شنو تعمل شنو من رفع شان الرفع لالو دانيال basta ricciamela كولو المونتاج ايه لي It's a Calvinist culture li tipo ma għandhomx għal xi jistħu u jiftħu Ara li uħar xi laq. Ejja ħanieħdilkom ritratt. Bossa braw. Għatnurjom daqxej fejn morru niġru. Nasma qas għatnurejta fil-vlog dil-bicċa. Għak fejn morru niġru insomma. Imma Ma rġaqdu terti, iwa. Le, ma daw xinu ma tiddaw mux terti. Le, biex tibda tittaqqa tiżjed minn 30. I'm just saying, tax il-logħba mhux li daqqan di kollha. Li titfa' u li tarmi. Jek m'għandix terti. Mux terti għet l-ewwel darba. Għandek m'għandekx terti. Le, u. Minimis. Nien. Inti għadek ma nizzilġ. Le. Il-lallu. Ġifieri jiena s-sena mudi. Le ma Imma titħalli xatat titfa maħħa. titħallek lieta minimum. Biex tħudi titfa siksaw bil-fors. Ma nistax tieħu 9 u tħalli 7 u 8. Eżatt, ek tista' imma le mhux toħodha titħalli hawnhekk Għala. u tilaba. Le bil-fors, ma tistax tieħu hawn ġew. Titħallija Ma fin-nofs. nistax nieħu fejn. Le, titħalli kollox hemm. Le, dik tista' tħallija hekk. Ma stenna, min ħajjirbaħ issa? Min jeħles minn Min kollox. Ija. Xeril. Għadda nġuwalik. Għadda għadda nħabbel moħ. Issa, ma nafx nistax nara id-da minn da, immaġin għandek u jimmin edit
ħażin ta' kif jista' jkun. Ana għaġun. Ejdina Ġejna għameli. Jien? Stenna, tuni ċaħta xtwila tijaj. Ma tistaġi. Le, tista'. Xtieqti? Le, ma tagħmelhom kuluri separati għalli. Fi, ma nistax ħan. Il-blu ma jistax ikunu flimkien. Le, ċettaw. Irid ikunu kuluri separati. Għax minnu Eżatt, waqqa 30 tajjeb. Eżempju, kieku tiħu di u di. Neħi waħda kulur u l-oħra kulur ieħor. Imma daw ma tistax tħallihom bit-tnejn. Fimta? Ma tista' tagħmel hekk. Ostra! When the met is metal. Mela stenna issa. Ħafna numri issa. Dik il-logħba. Sekax mux tarom dritti ta' dimla ġemba. Daqsek. Le, nistajt faħra. Ej, justija. Daqsek issa. Le. Inti tibda timmaġinhom jiċċaqalqu. Issa. Jekk nagħmel din, mhux nagħmel hekk. L-erba. L-erba wara Amsterdam. Ċalu. Il-bat? Nafxu. Repet. Mumelek kifrada. Mija għed nibraħ għax marru, għax nibraħ qablek. Kifrada. Daw. Iċċib il-baw. L-istrandu xekkawin! Indunaj! L-eżajra, raħkem muħħaxek! Nistenni ħares! Daw nanna qabdu tomli, il-badi tal-Easter. Min bejt? Ija għerik Tikoll daw. Idejko. Nista? Ajja, mux ħeġ għandek ħaġlaj. Mux għameda. Lejja, ma nafx għajiet. Repet naħsebni. Ejwa xer il-laħħar ġejk, madonna. Xer il-repet il-posta l-axħar. Kif ma? Tajba, Edi, di konna nilabuha qabel bil-karti. Ejja. U tal-karti għedha tista' tparta. Issa ħammorru diħejg imma t-nistanew it-trejn, rridu naqblu għadha li t-trekt ma t-mini t-trekt naqblu għal diħejg, il-temp l-lum reġa mux wow, il-bira kienet iktar xita to be honest, fil-ħodu, bit-traxax ftit, imma l-lum jistuqa xejem saħħab, thankful li sissa mix xita, forsi jiftaħ naqra, eħewa, ħanipjaraw l-ġurnatem. So ovvjament, I'll bring you along. Wasalna diħejg, u qed nirrealizza li vera tinkun bad vlogger dal-aħħar għax minix naqbad il-kamera u biex nivlogja, imma ġejna f'biċċa li naħseb fil-vlogs qatt murejta jgħidula Lange Vorhout jekk qed nippronunċija sew, ma bażikament hawn isa area fejn ħafna siġar. Ħanurikom. Għaxa għakaw xie skulturi u koll dil-bicċa. Għada ħana raw l-skulturi u koll. Imnaqxin ta' żmien rinaxximent.
ولا ħareġ ħattem. Kulħadd jagħmel id-damage ara baskti. شنو؟ Basket ieħoraw. Le, lemonade. Ana. Urjulna. Ejja duqu għamilna il-taste test. Hello. Hello. Thanks a lot. Thank you. Ovvjament. Nem tnejn oħra Imma ma tkunux intom jekk ma tmorrux Primark u tixtru basketta dram. Hello, intom Maltina li sta jkun. Għax ma jagħmlux hekk il-Maltin. Mux tijaj bistaw. Tijaj għawedi. Ta' mimlukom. Oh my god. Hello, Daniel. Daniel is simp. شمال. هي رافاييلو ده. Hey, Raffaello, ħanka da jider tajjeb. Namlu il-thumbnails namillek. Ila, uħi. Deja vu ta' xi xarilu. Xedin xi tiġi. ħafna sabiħ. Sam dak il-TikTok. Should I move? Ma, that's an excuse. Xiex. Nerġaw niġu. Vera. Hello, ħankellimkom naqra. Għaxxejn, veru, sorry. Dal-vlog naħseb mux ħajkun daqsek, mux ħajkun daqsek continuity bħal oħrajn. Ma nafx għalet nħosn daqxejek stramba naqbot il-kamera u nkellimkom dal-axħar. Meħed, wasanna dejn bost lura minn The Hague. To be honest, il-templa l-axħar ma kienx l-aħjar, probably rajtu mill-video hekk. Pero mort niġbor l-ikel, mort niġbor l-ikel Grek minn restaurant jismu Pegasus għaw minn Dejnbos. Is-suġġeritu li għalejni il-xef tal-kantin li Griga msomma u it's a family run business, so very ċistata biex narru xtajjeb, I'm pretty sure tajjeb għax għatli ordnawkom il-darba to poder go to namlu l-kom review. Ma ġibna xej speċjali, eżin literalment l-Italjan ġibna l-istess, bita bil-giro u ġibna portion fries u ġint nsejġ ġabet, minna li ġabet il-beefteki. Unbat, insomma, ġas ħanqodu ġewa u ħanerġaw nalabu ramikap. Il-bira, suppost ġibt fil-klips, insomma, bdejna nabu ramikap u xerri għada qed titgħallem, so by the end of it trid li ssir pro u tibda tirbaħ lil Daniel speċjalment. So, issa nkellimkom meta immorru d-dar u nippruvaw l-ikel. This is a pita bread. Naħseb iftaħ, da xinu? Separom, jaqaw dak il-fries. Iftaħ il-fries fil-nofs, jew qassam. Qassam, dal-pita tijak probably, dak il-beef. Da tijak. Thank you. Dak ta' xeri, l-eżatt, u di ta' kpita u tista' qassam. Ija. Meatballs, u jew xemm. Bas. Abba kemm. Da min. Tijak u qasmu l-fries fil-kas. Għalix ma...
Ma naf, eżin Ċip, u. Tridu sos. Nibdew nġibu minn għandu da. Da, low. Tridu mela bżar. Għandek Daw ma kbar. bar. Fuq. Jienu miex bdejt nxofu bdejt jaħtamu tajjeb. Tajba, ħafna ħjar mill-li konna ħadna. Fej konna ħadna. Najdu. Approved. Ja, sa nistan ġibna Porsche, inta tiġi. Ma l-ewel rixillu. Hello, illum ħanibda l-vlog Amsterdam. Il-nar, xi 3 sigħat mqajmin u issa ħanibda l-vlog. Again, not a good vlogger, imma illum it-tija Pola u kuġinti influenza u ninkun spontanja u għataw lej l-hotel. Għazbjenu nibżaw li ħanispiċċaw stranded wara l-konsert. So, ħanoqodu Amsterdam wara l-konsert illum. Jinsawati hostel hotel. Bħalissa xi 11 wasanna Amsterdam issa. U għanna dal-għodu xi 4 sigħat, le, 3 nduru Amsterdam, mbagħad imorru nagħmlu xekil hotel u niklu u morru kunċert għax il-konsert din fuq qudiem, għandna ħammor nikkiwjaw daqsxejn qabel biex naraw lil Dan Reynolds mill-viċin. Mal jarani neħed. Nedit jgħadu l-video dan jħajajt li Iva! Għalek irqat lejla Amsterdam. Għal-mużika. Għal-mużika. Ġbarna l-Natalja u kollera, għaxet niflogja by the way. Naħseb inti għasqad modert fil-vlog. Eżatt. Minu OG vlog watcher. Darba ġib dal-ħanut fuq il-vlogs. Ara naqra kemm jiena good influencer, Dak sabiħ ħares għal-rota ta' tunes. La. Kemm għandna same taste. Da bħal ta' Denni, la. Bħala local. Bħala local I should be. I should be ashamed of myself, għax morna nħistraw fuq 750 u mill-market to 50 di, Naħseb Għal-cravings ta' għal-cravings vera, Vera, aħseb aħna minn għawri, jow. Naħseb hemm li nistennew ta' ġejna il-hotel nagħmlu check-in. Vera funky dil-hostel, jew hotel. Qed nimxu għal-konsert nies u għadin f'biċċa ta' Diemen. Insomma aktar Amsterdam on the way għal-Bilmer Arena. U għatna ġejdu biċċa u vera moderna, ek ħelwa. U mux it-tip ta' modern li wikra, it still makes sense ek. Ħanurikom. Imma l-krejn u bil-fors għax realistiku x'nafjena. Plus għadhom qed jibnu. Imma la vera sabiħa dil-biċċa. U by the way, ma ġibx il-kamera mi għajlu mħabba l-konsert, ġifiri jekk il-videos huma hekk il-ħin kollu. Tiġu tkawniex, ta' thanks. Tħalna! Oh my god! Xi pjaċir! Ija mela qoddimnet ħankunu. Okay. Never mind, ostra qoddimnet ħankunu vera. Illa alla kam ħankunu qoddim. Xizzik! Ejja ħaffet! Ejja ti, ejja! Get it? Insert clip ta' t-ċrija kaw. Ejja ti, ejja! Ejja ti, ejja!
issa nemmen kemm qed fuq quddiem. Imma taf in-nofs iktar li jkun tajk irridu. X'izzik! Il-lallu! And I know you think about everything that I did wrong, but I do too. Staying up these nights, drinking every... I was dreaming bigger things and wanna leave my own life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Haven't seen it before ya. Take a number. I was just a little kid in Las Vegas, just dreaming of one day being able to go to Europe, being able to travel across the seas, and to go to some place like Amsterdam that in my mind was just this grand vision of freedom and beauty and culture and food. And believe it or not, many years later, 15 years ago, we got to come here for the first time, and it exceeded all my expectations. I love this city. I love the people. I love everything about it. And what I can't tell you how grateful we are to have gone from playing to like 50 people here 15 years ago to tonight. It's like 50,000 people. I don't know how to even comprehend this. Thank you so much. Dress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and no ridges, screaming and hollering. Still you want me. Always let you down. You shattered on the ground. Still I find you there, next to me. Stupid things I do. You see, I'm far from good, it's true. Still I find you next to me. 15 years ago, we played it here every single year since. I'm sorry, I'm sorry, but these days I'm fine. But these days I'm in the line. I'll take that west train, just by the side of Amsterdam, just by my left brain, just by the side of the tonight. Your time will come if you wait for it, if you wait for it. It's hard to believe I've tried, but I keep coming up short. Oh hush, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. I wish I could escape. I don't wanna fade. Wish I could erase it. Make your heart believe that I'm the bad. Now you know.
nħarġu, it's the morning after, u ħanitilqu, by the way, ħanġikom il-hotel għax qasorejtiku. 5-star luxury hotel, bil-room service, imma low-key vera kienet tajba. Din tipo jisa minn dawk il-hostels li tista' torqod f'bunk beds f'kmamar, imma b'tasin tista' tibbukja kamra sieħa, so bukkajna kamra terba, ċem xedil, il-designated tour, tal-rocks ħajfallu bukkja, ġifiri. Issa ħammurru, naqbdu trejna l-Utrecht, ħantaqgħu ma' Daniel. ħanurjom Utrecht għax jiena minn jiġi jżurni irrid m'għandhom Utrecht għax. Għana sabiħa. Għanna affarijiet ejna nġib il-kard. U tlaqna. Okay. Let's go. Made it to Utrecht ġbart lil-den tiegħi. Id-den tiegħi. Den tiegħi. Den from Juma. Ħamorru nieħdu bagels and beans. Bħala breakfast għax għandna ġuħ. Ara, għek naw tal-waffles u koll. Tejt kemm jiddi, 750 u koll? Tu, le, dik di waffle differenti, ma di probabli mux 750, il-rip-off tal-bira. Le, ma dik tal-Belġin. Le, tal-bira. Tal-bira, rip-off zgur, 750, stropoffil, konti xtri 3 pakketti mill-market. Xderi l-kom sissa minn Utrecht? Ara dal-kanal, Dal-kanal sabi. Continue the series ta' nasabi. Should I move here? Għatnu għat nħallasom biex doqqulkom. We are here. Ma jridux. Kolla l-istess toma. Għafu imma. Għax Cheryl konvertitni. Fuq kifu. Konvertitni duqt ċaj u vera tajjeb. ċaj latte b'sabba. Li ħejk doktu. Kemm fuq modu. Għaddu, ta' xejn dal-kajja. Għal-pettina xin ikun. Ver. Ma da jitfaw kafe fuq. Le, just u caffeinated ma mux il-kafe. Ma nafx, ma nfirx, ma saqsit li ċarri u għat il-caffeinated. Caffeinated ma mux il-kafe, kif għamil? And of tea. Thank you. Thank you. هذا ده هيك Buon appetit. H smaklik, actually. Mela, daw ġabu yogurt u tal-avokado. Il-mango ċatni bat nistanniħu. Zik. Għara naqaħġ ħajġelna namlu, Jisa sarbuna. Il-basket ta' Dr. Martinez. Sattejn tarriga. Le, mela, mux ħannaħu il-ħamra, Namlu l-blu. Fil-park sabiħ. Namlu l-blu għal. Namlu l-ħamra, għana ma tamlu xeħ. Eżat, nar-relax. Oh my god. Oh my god. Lura, lura, lura. Dawru l-naħa l-oħra. Oh my god. Ej, għambitna. Signora. illa اللي دخل خرطومة البويدة تندور انت هيرو يا والله طبعا point turn انا مضحك For college.
Sorry. ġo fija sej. Maħi da Ejja. Le, jinsa. Għanna podi għedi. Ġek bakil. Ejja, DRS. Cheers. Cheers, cheers. Tissew vera, jina mu t-xeb xorna l-għamma salija. Xinu mela? Tajab, l-ħar darba ħat l-aranċata. L-lum ħat limonata, tiddu. X'tin nismu bħalissa? Tiddu. Le, mħabux. Tajab, Tajjeb. Mux kien uħto. By the way, ġejna pizza pikotta li ġibt fl-aħħar vlog. Għax biex intikom update, wara Utrecht morna biex ndawaqom il-bosa bol il-tompux. Li by the way, ġajet imma t-tompux tal-Bert Ħajn kienet itjeb fl-opinjoni tiegħi milli dik ta' Jandek Road. Imma mbagħad morna d-dar u jien ħsiltu insomma u tija u xerri bdew jizbarazzaw u mbagħad ġejna iċ-ċentru għax id-damage li sar ma qaċ ġol. Tlakkeġiż. Le. Kommenti. Same problem li konna jina u xerril meta insif. Kull darba ma. Yes. L-istess storja. The story writes itself. Dejjem l-istess. Isma, inti ġib ċavettu. Naħseb. Tamil xek ta' Tamil li xek. ma ġibċi, le, xunta. Wala, għaddi darba. Għastaj nistaw nisfru minn ġottiqa. Għax bdejt nejdilom li għawek l-Olanda tan mux tal-li qed nejnu l-ekonomija tal-Olanda jinu Daniel, tal-li kull darba li nġibu n-nies nejnu iktar għax komplu jixtru. Tifimni, għaw tajbin, ġifini, prezziet vera tajbin, minn l-Olanda jixtri. Appar, jekk hemm xi visit Netherlands, taf lok visit Malta, nistgħu mituni commission. Alla ħares kelli bagalja gbar, ġifini. Aħbeċ. Kiem tider tajba madof. Id-dawl vera perfette. Dat is echt bizar. Je zit dan echt, je zit hier 2 minuten en meteen helemaal niezen. Ja, George, ja, dat kan dat niet. Jemmi tajba di. Eżempjular torrajt nħalluha. Sebbela. Bye. Nejnkom. Ciao. Hello, ħana da il-vlog hawnhekk. Ovvjament għadda ħafna ħin. Jekk mhix ovvja minn l-aħħar klip meta tilhom ciao. Bażikament kuġinti u titsellu dal-għodu u peress li llum Friday insomma ma ħadtix leave u għajtira d-dar naħdem. Allura ma kellimtkomx, imissa ħana il-vlog hawnhekk. Vera ħad gost ma kuġinti u titi. Vera konnilna ma ndawru l-ċħad ġdijtek dejn boss u l-Olanda ġenerali. Etnej li ma ġilġew l-Olanda, pero ħafna mill-postijiet li ħadnijom insomma ma marru specialment hawnhekk. Vera ħad gost u nispera li anka huma ma sapina fin ħadu gost. Issa sejra d-dar għax ħrixni nixi mort nixtri speċjali l-chamomile tea. Just recap tal-konsert għax naħseb qaset. Tipo kemm ħadna gostek imma vera kont kontenta wara l-konsert, ovvjament l-għada konsert blues, għaliex jiena il-fan ta' Imagine Dragons meta kelli xi 30. U vera ila xewqa tiegħi li mmur narhom, imma dal-aħħar kienu qed jagħmlu iktar festivals milli tours. U meta bdejt naffordja li ġifieri li mmur nara l-kunċerti, għax qabel meta kont teenager ma kontx naffordja mmur nara kunċert u vera I made little me happy u anka adult me insomma
vera kien kunċert sabiħ, daqew ħafna mid-diski li jogħġbuni, avolja jiena ħafna il-diski favoriti tiegħi ħafna minnhom mhumiex is-singles, allura hekk peress li jisma' morċ it-tour ta' Evolve, speċjalment għax jiena l-album favorit tiegħi Evolve u Night Visions ukoll to be fair, ma' Night Visions kont għadni żgħira biex nilħaq tour tiegħu żgur. Hekk, kienet xej sad li ma smajtomx ovvjament għax issa peress li għandhom ħafna hits, iduqqu l-hits ħafna mid-drabi. Imma daqew Amsterdam, id-diska waħda mid-diski favoriti tiegħi. So, kont kontenta. Also, naħseb di ġibta fil-vlog. Issa fil-gas nitfa' ritratt hawnhekk. Imma tsejtu kuġinti ġabu li xeba ikkel Malti in like snacks u hekk. U llum diġà ħadd xi ħaġa, ġabtu xi ħaġa għax ħadd pasta mal-kafe wara nofsinhar. Imma oh my god, u actually ġimgħa oħra jiena nkun Malta. Insomma li kont qed ngħid ġimgħa oħra nkun Malta u mhux ħankun nieqsa mill-ikel Malti żgur. Imma xorta apprezzajt għax vera jkolli craving xi kultant għal xi ħaġa għal xi qaq tal-għasel ġabu li qaq tal-għasel għal ma xi kafe jew hekk. Overall vera hekk mnalla ġew għax tal-aħħar ma tantx kien ikolli good moods, eżin hekk kont għaxejn mdejqa, so hekk vera kelli bżonn ġas ġimgħa bla xogħol, bla ma ninkwita fuq xejn u ġast ingawdi l-ħin magħhom hekk. Nafx, needed that insomma. Anyways, ħanħalli il-vlog hawnhekk. Jekk ħadu gostarawh, please ħalli like u jekk għadkom għamiltux subscribe, għamlu subscribe ukoll. Ta' kollox, narakom fil-video li miss. Ma nistax nagħmel xejn lilkom, imma bye!